Raporo y'inama y'abaminisitiri ya 94 yabereye muri Congo. Perezida wa Repubulika akaba n'umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yayoboye inama ya 94 y'abaminisitiri yabaye ku wa gatanu tariki ya 10 Nyakanga muri site de l'Union Africaine. Iyi nama yari ifite ingingo eshanu ku murongo w'ibyigwa. Icya mbere, ijambo rya Perezida wa Repubulika. Icya kabiri, gutanga amakuru ku bibazo bitandukanye. Icya gatatu, kwemeza imyanzuro y'inama y'abaminisitiri. Icya kane, gusuzuma no kwemeza dosiye zitandukanye. Icya gatanu, gusuzuma no kwemeza amategeko n'inyandiko zitandukanye. Icya mbere, kwihutisha ivugururwa ry'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzuzi bw'umurimo. Perezida wa Repubulika yashimangiye ko ashaka ko urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzuzi bw'umurimo rukora neza inshingano zarwo zo kubahiriza amategeko agenga umurimo, guteza imbere akazi gafite icyubahiro, kurengera abakozi, gukumira amakimbirane mu kazi no guteza imbere ishoramari. Yagaragaje ko uru rwego rukibangamiwe n'ibibazo birimo imiterere y'inzego idakomeye, ibura ry'ubushobozi mu micungire, kubura ingengo y'imari ihagije, ibikoresho bidahagije, imikorere itanoze. Yibukije ko hashingiwe kuri gahunda ya perezida yiswe Début Jeune Congolais ari ngombwa kuvugurura uru rwego kugira ngo rugire uruhare mu kubaka igihugu kirengera abaturage, gifite ubukungu burushanwa kandi bubahiriza uburenganzira bw'abakozi n'abakoresha. Perezida yahaye guverinoma amabwiriza yo gushyira iri vugurura mu by'ibanze. Minisitiri w'umurimo afatanyije n'abaminisitiri bashinzwe ingengo y'imari, abakozi ba leta, imari n'izindi nzego bireba basabwe gushyira mu bikorwa amategeko agenga uru rwego, kurwongerera ubwigenge mu micungire no mu mari, guha abagenzuzi b'umurimo imishahara nk'inyongera bikwiye, kuvugurura no gukoresha ikoranabuhanga mu bugenzuzi, gushyiraho ububiko bw'amakuru bw'igihugu ku bugenzuzi bw'umurimo, kongerera ubumenyi abagenzuzi binyuze mu mahugurwa ahoraho, guhuza uburyo bwo kugenzura no gutanga ibihano mu bihugu hose, gutegura ingamba zose zatuma uru rwego rukora neza kandi igihe kirekire. Minisitiri w'Intebe yasabwe gutegura gahunda y'ishyirwa mu bikorwa ifite ingengabihe n'ibipimo byo gupima umusaruro, ikagezwa ku nama y'abaminisitiri vuba bishoboka. Perezida yasabye ko haboneka ibisubizo bifatika kandi bipimika kugira ngo igihugu kigire urwego rw'ubugenzuzi bw'umurimo rugezweho, rwizewe kandi rufasha kurengera abakozi, guteza imbere akazi kemewe n'amategeko no kunoza ishoramari. Icya kabiri, guteza imbere ishoramari mu rwego rw'amabuye y'agaciro no kongera amafaranga yinjira mu isanduku ya leta. Perezida yashimiye inzego za leta ku bikorwa zirimo gukora byo kongera amafaranga yinjira mu gihugu no gukurikirana kw'ibigo bicukura amabuye y'agaciro byubahiriza amategeko y'imisoro n'amahoro. Icyakora yavuze ko ibikorwa byo gukusanya amafaranga bitagomba kubangamira ishoramari. Yagaragaje ko hari ibibazo bikomeye ndetse binakomeje kubangamira abakora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, birimo gufatira konti za banki kenshi, gushyira ibimenyetso bifunga ibikorwa, imisoro n'amahoro adahinduka ariko aremereye, izamuka ry'ibiciro byo gukora ibikorwa by'ubucukuzi.
Perezida yavuze ko ibi byemezo bigomba gufatwa gusa igihe byemewe n'amategeko kandi bikubahiriza inzira zose ziteganywa. Yashimangiye ko intego ari ukubaka urwego rw'amabuye y'agaciro rufite ubushobozi bwo guhangana n'isoko mpuzamahanga, rukorera mu mucyo, rutanga inyungu zirambye mu gihugu. Yategetse abaminisitiri bashinzwe ubukungu, imari n'inzego zose z'imisoro n'amahoro kubanza gukoresha ibiganiro, kumenyesha abafatanyabikorwa ko no gukemura amakimbirane mu bwumvikane mbere yo gufata ibyemezo bikomeye. Minisitiri w'imari yasabwe gukomeza gushishikariza inzego bireba kurinda inyungu za leta ariko zikanarengera ibikorwa by'ubucukuzi n'ubucuruzi n'umutekano w'abashoramari. Yanategetse ko hakomeza ibiganiro bihoraho hagati ya leta, urwego rw'abacukuzi b'amabuye y'agaciro. Icya gatatu, gukuraho abasirikare n'abapolisi bakorera mu birombe by'amabuye y'agaciro. Perezida wa Repubulika yibukije ko urwego rw'amabuye y'agaciro ari inkingi ikomeye y'ubukungu bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi ko rugomba kuyoborwa mu mucyo no mu buryo bwubahiriza amategeko. Yagaragaje impungenge z'uko mu bice byinshi by'igihugu hakigaragara abasirikare n'abapolisi baba mu birombe cyangwa babigenzura mu buryo butemewe. Yongeye kwibutsa ko bibujijwe burundu ko abasirikare cyangwa abapolisi bafata cyangwa bigarurira ahacukurwa amabuye y'agaciro keretse igihe boherejwe mu butumwa bwemewe n'amategeko cyangwa bahawe amabwiriza n'inzego zibifitiye ububasha. Yashimangiye ko kubahiriza iri tegeko bizafasha gushimangira imiyoborere myiza, gukorera mu mucyo no kongera icyizere cy'abashoramari mpuzamahanga mu rwego rw'amabuye y'agaciro muri Kongo. Le troisième point de la communication du président de la République a porté sur la nécessité de mettre fin à la présence des militaires et policiers dans les sites miniers. Perezida wa Repubulika Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yakomeje gutanga amabwiriza agamije kunoza imicukurire y'umutungo kamere n'umutekano mu gihugu, guhagarika burundu abasirikare n'abapolisi bakorera mu birombe. Perezida yavuze ko kuba hari abasirikare n'abapolisi bakorera mu buryo butemewe mu birombe by'amabuye y'agaciro bitera isura mbi ku miyoborere y'umutungo kamere wa Kongo. Ibi bituma igenzura ridakorwa neza, bikorohereza ubucuruzi butemewe bw'amabuye y'agaciro kandi bikanabangamira gahunda ya leta yo gucukura amabuye mu mucyo hanakurikijwe amabwiriza mpuzamahanga. Yashimangiye ko adashobora kwemera ibikorwa nk'ibi bikomeza gutesha agaciro ububasha bwa leta, isura y'igihugu, amavugurura ari gukorwa mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro ndetse n'icyizere cy'abashoramari n'abafatanyabikorwa b'imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Yasobanuye ko uku kuba abasirikare bari mu birombe mu buryo bunyuranyije n'amategeko bitera kwambura abafite impushya zemewe uburenganzira bwo gukoresha ibirombe byabo, umutekano muke mu duce ducukurwamo amabuye, iterabwoba, ihohoterwa n'ubusahuzi bukorerwa abakozi ba leta, ibigo bicukura amabuye ndetse n'abaturage, guhungabanya uburyo bwo gukurikirana inkomoko y'amabuye y'agaciro, guteza imbere ubucuruzi bwa magendu,
uburiganya no kwikungahaza mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Dès lors, le président de la République a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité des santé, Perezida yahise ategeka le vice-premier ministre, ministre de la Défense, visi minisitiri w'intebe ushinzwe umutekano n'umutekano w'imbere mu gihugu, visi minisitiri w'intebe ushinzwe ingabo, umugaba mukuru w'ingabo za FARDC, umuyobozi mukuru wa polisi y'igihugu. Aba bose basabwe gufata ingamba zihuse zo gukuraho burundu abasirikare n'abapolisi bari mu birombe mu buryo bunyuranyije n'amategeko ku butaka bwose bwa Kongo. Mu buryo bagomba gukora harimo gukuramo ako kanya abasirikare n'abandi bambaye impuzankano bari mu birombe mu buryo butemewe, guhagarika kwivanga kw'ingabo n'inzego z'umutekano mu bikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kurinda ibirombe hakurikijwe amategeko, gusenya imiyoboro y'uburiganya n'ubucuruzi butemewe ishyigikiwe cyangwa irinzwe n'abambaye impuzankano. Perezida yanasabye ko abafashwe muri ibyo bikorwa bahanwa by'intangarugero. Yanategetse kandi guverinoma gukomeza gukaza igenzura, gutanga ibyemezo by'ubuziranenge, gukurikirana inkomoko y'amabuye y'agaciro no kugenzura urwego rwose rw'itangwa ryayo ku isoko, hubahirizwa amategeko y'igihugu na mpuzamahanga, ndetse hanarindwa uburenganzira bw'abacukuzi bemewe n'abaturage. Raporo ku miterere y'igihugu n'ubuyobozi. Visi minisitiri w'intebe ushinzwe umutekano n'umutekano w'imbere mu gihugu yagejeje ku nama y'abaminisitiri raporo ku miterere n'imiyoborere y'igihugu. Yavuze ko muri iki cyumweru abaturage bakurikiranye cyane ibiganiro bya Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, ari nawe uyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, yagiranye n'abatavuga rumwe na leta n'abayobozi bamwe b'amadini Bujumbura. Impaka zakurikiye imyanzuro ya Senko ku bijyanye na referandumu n'ishobora guhindurwa ry'itegeko nshinga. Igenzura ry'abapolisi. Minisitiri yanasobanuye ibyavuye mu igenzura ribanziriza ry'abakozi ba polisi y'igihugu. Mu madosiye 157,886 yasuzumwe, 63,817 yagaragayemo ibibazo bikomeye. Ayo madosiye arimo ay'abapolisi batagikora, abakekwaho kuba ari amazina y'impimbano cyangwa abafite ibibazo bisaba igenzura ry'umubiri. Leta ivuga ko idafashe ingamba ishobora gutakaza hagati ya miliyoni 8,32 na miliyoni 19,42 z'amadolari buri kwezi, cyangwa hagati ya miliyoni 99,84 na miliyoni 233 z'amadolari buri mwaka. Guverinoma yasabye gushaka amafaranga yo kurangiza igenzura no guha abapolisi amakarita arimo amakuru ya biometric mu gihe bari kubikoraho, ndetse bigomba gukorwa no mu gihugu hose kugira ngo igenzura rikomeze kandi igenzure neza umubare nyawo w'abapolisi kandi igabanye amafaranga yishyurwa abantu batabikwiye. Inama y'umutekano yahuje intara. Minisitiri yanatanze raporo y'inama y'umutekano yahuje intara yabereye Ikisangani kuwa 2 Nyakanga 2026. Yitabiriwe n'abayobozi b'intara n'inzego z'umutekano bo muri Tsopo, Ituri, Nord Kivu, Basiluwe ndetse na Hatuwe. Iyi nama yari igamije guhuza ingamba zo gukemura ibibazo by'umutekano. Imiterere y'umutekano. Visi minisitiri w'intebe ushinzwe abakozi ba leta
wari uhagarariye minisitiri w'ingabo yavuze ko ingabo za FARDC zikomeje kurwanira igihugu. Imiterere y'bikorwa by'ubutabazi. Minisitiri wa Leta ushinzwe imibereho myiza n'ibikorwa by'ubutabazi yavuze ko hagati ya tariki ya 22 Kamena na 7 Nyakanga 2026 igihugu cyahuye n'ibibazo bitandukanye birimo iyimurwa ry'abaturage kubera intambara, ingaruka z'ibyorezo, impanuka z'ubwato zabereye Ilebo muri Kasai. Yanasobanuye urugendo yagiriye muri Mushi muri Maindombe hagati ya tariki ya 26 Kamena na tariki ya 1 Nyakanga 2026, aho guverinoma yahaye ubufasha imiryango 1445 yasenyewe n'imvura nyinshi yaguye muri Nzeri 2025. Yavuze ko guverinoma izakomeza gutanga ubufasha no gushaka ibisubizo birambye bifasha abaturage kongera kwiyubaka. Imiterere y'icyorezo. Minisitiri w'uburobyi n'ubworozi wari uhagarariye minisitiri w'ubuzima wari mu butumwa Ibunia yagejeje ku nama y'abaminisitiri raporo ku buryo gahunda yo kurwanya icyorezo cya virusi ya Ebola ikomeje hirya no hino mu gihugu. Au sujet de la situation épidémiologique, le ministre de la Pêche et Élevage, représentant les ministres de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale en mission à Bunia, a fait le point de la situation relative à la riposte contre la maladie à virus.